Hello guys, today we have for us some Streetwise 2 KFC. Yep, And some lekker gravy, lekker gravy. pap and chicken. Zeg Pico. Op. Okay guys, we're gonna eat now, so let's get into it. Yeah. So first we're gonna eat some pap with gravy. See how that tastes. By the way, this is my first time eating pap and gravy, so Just rate it off the times. some bigger pap. Look at that. Look at that. Sensation. Cheers. Mmm. Repeat it, man. Hij flippen lekker. So good. En na elke keer bij KFC chips, pap en... Ach, chips. Pap en hoendercurry. Chips en hoender. O ja, en die chips, nee. Soos die size, soos in chips en burgers. Plus 'n mash and gravy. Jy dip die chips in die mash and gravy. Fuck dit. Ek vat die burger, ek maak hom oop, vat alles af, sit chips, sit iets, sit chips, eat, chips, eat, chips, eat. En dan net voor ek die burger toe maak, dan gooi ek mash and gravy op. Ja. Of as ek net het gravy. Ja. Flippen lekker. En môre gaan ons môre son toe. So, Ja. En ek hoop my pa gee vir my bietjie wat se naam is? Geld om Red Bull. ja, Ja, maar daai fucking Red Bull is kak lekker. maar gewoonlik kry ons elkeen R100 by Morrison. Ek weet nie van my nie dope, maar Moet jy eie geld kry. Ek speel. Sal die met fuck jou. you. Ja, jy kan deel met my, fuck jou. Eish boys, maar die shit is lekker. Ja. En dis is al chunks en Ek weet KFC weet nie hoe pap te maak nie. ja nee, my pa het maak die beste pap. My ma ook. Joe. My ma en jou pa moet trou. Ek joke. Nee. Ek joke. Maar my ma maak flippe lekker pap. Ja, ons het 45 minute om. Ja. Ja. So ek gaan hierdie upload en dan gaan ek dit delete. Ja, obviously moet jy, want Ja. jy spasie. Dan gaan ons Minecraft speel julle. Ons gaan Minecraft speel. Tot lekker laat. Ons gaan weer dalk Noobs Top 5 kyk. Nee. Daar ander serie video's. Die cartoon hier is. Nee. Daai wat ek sal nou net vir jou wys. So. My poesa gaan nie. Kyk vir my ou, ek vat my tyd met die fucking pap. Ek sal klaar, bro. Die mense maak so, né? Ja. Maak so. Ja. En dan hulle maak so en dan maak hulle so. En dan dip hulle dit hier so binnekant. That's how they eat it. Wat? How Fijn. far is the video if you can talk with that? And my phone's struggling. Actually, right now, the stream. Yeah, I forgot to do back for everything. Yeah, we'll speak again like at 12. You can. Love you, baby. Shut the fuck. Alweer, bro, ons eet nou, soos ons gaan nou klaar eet. Ja, bro, my maag is nog steeds meer. Nou, ons kan nou hierdie kan ons eie brood maak. Ja, maar nie direk nou. Ja, nie Nie direk nie. Dis 'n bietjie fun times hè in 'n video. This guy
He took a bite of the chicken nugget, then he fell back and he ate it with a plastic bottle. Bottle. I mean, a Bottle. plastic. Bottle. Bro, jy eet van sy tiete af. Oh, so. Bro, ek weet nie eens of sy my like of nie. Jy wil. Mm. Oh, as jy laat date dan hou sy van jou. Maar die is daar nou net, sy het nie eers soos reply soos wat gewoonlik nie. Oh. Hier is die tyd wanneer jy Ek sê net. Iets het was my neus. This Upload na TikTok. yeah, pop and this one was very good. Now we got to do the chicken. Ek sal klaar met my eerste chicken. We gotta do the chicken. We gotta do the chicken, boys. Daai klink hy. Bien. Wat doen jy? Eet die hoender. Oh! Wat nou? Ek ook maak so en ding spyt my. Soos wat 'n girl sal maak. Legit. Oh. Coat this motherfucker in some jammies. Kom ek dit doen. Fuck. Shit. Fuck. Oh shit. Dit is al so 10 minute in. Ja. Fuck you. Fuck you. Oh fuck. Daai's been, bro. Ja. Look at the skin, brother. The skin type is brown. Dis hartjie. Yo, dat was hartje. That means I love you. Nee, dit is nee. Guys, ons is nie gay nie. Ons sê dit maar net vir mekaar want ons is al vir 5 jaar vriende. Ja. So jy het weer gekom, bro. Ja. Jesus, wie dit doen nie.
Hierdie fucking skin is nogal souterig. Nou, pus my. Ik heb een titel. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Drankpikje van haar laatste sausjes klaar? Is je mal? Mm. Boner encounter. Boner. Miskien was hierdie die ding se PO se ding. Mikkel sê as jy 'n man 'n hand massage gee dan kry jy 'n boner. Ja, 'n hand massage. ja, Soos 'n hand massage. ja. Dan kry jy 'n boner. Ek weet nie iets in jou. Hoe sal jy dit weet? As jy dit al deur. Excuse. Hou die maar vol so. Oh my fucking stupid. The fuck het jy op my gesmeer? Sweer as jy olie op my gesmeer het, nee. So gaan vir jou hart slaan. What the fuck? Oh shit. Wie was dit? Nee, ek nie. Okay, thank you guys. We're gonna end the stream or video. After this, like 2 minutes or 5-10 minutes, we're gonna continue on Minecraft. We're gonna continue now, brother. Okay. But anyway, great night, great day, whatever. Enjoy. In the comment section, leave it down below if you live in South Africa, and then we'll DM you. Wie? We ook al in South Africa bly. Send a South African flag. And subscribe if you're South African or if you're Follow. in the follow or subscribe Subscribe or follow, yeah. if you're in South Africa or if you are in the USA. No bro, net South Africa. But anyway guys, we'll Alright. see you again. Ah, fuck.